أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أختنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آد كوريري غارونمين واحدكا فواني يتيم كدينجي مدا حماي كرمغ مهم كما بهيغتم كيرت قرآنغ بغرا سورة 222 al 223 سنة آيتا بهيغتم میرے واحدكاني. الله سبحانه وتعالى 207 كيرت بغرا سورة 222 سنة آيتا وحي قربا أنغوا فميوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويسألونك عن المحيض أنهنونغي حيض دوسر إكملنا إدانكو كنتت كرما به قطن خليك فانري هوغا ميستكن سوال دنوانته موت حيض ليا به قطن خليك فانري هوغا ميستكن سوال دنوانته. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. خليك فان بدار واشي أي إبهي حيض دوسركي إكملنا إكمل سابون وينا مدقو تككون تكلبي كمكي إمما فاعتزلوا النساء في المحيض. فاعتزلوا النساء أنهننا تيبانو إكهرب النار في المحيض. حيض دوسرغا إبهي إكملنا إدانكو كنتكرون تيبانو دروح جواه. ولا تقربوهن حتى يطهرن. أدي جماعو مغفه ودا فدك من ودا جماعو تيباميهم إكملن طاهر وجم الدان إكمتن نكراه. فإذا تطهرنا إكملن طاهر وجكم غاوانما. حيض ليكن هنا طاهر وجكم غاوانما. فأتوهن من حيث أمركم الله. تباين الله حد دوا فاغتا أمرك ربا فاغتا إكملنا ريكو كنت قراه إداكو كنت قراه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. hama karong Allah subhanahu wa ta'ala tawba wa mi hundika tohir wa mi hundika Allah subhanahu wa ta'ala lobi odigan nawe. Adi kirit Qur'anuge miyai bawa lebun sawab balairu
miyai bawa lifawa miwani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hoga assaw bekalum suwal kurbi yahudi emi hunga ambing haydu wajje kamuga wana gein nerelani yahudi mikura kamaki emi hunga ambing haydu wajje kamuga wana gein nerelani ekamalunna eko kayabo ena hada adi ekamalunna iddam korbis na hada gein besmi nerelani emi hunna ittaniggati wahadakkai nule kayabo ena hada muamalai kurma kandatta duruhani kannani ehima islam diinuga wasbikang umnani mikutatto assaw bekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hoga miswal dinni wallahu rasulai yahudi mikutarhe kanta kurani mi hon gamin hayd wajjiya emi hon gei ekamalun gei nergate eba adi ekamalun na wahadakka ittanaga demi hum majlis ko wahadakka kaywa hada mikandatta kusnu kurate ehima mikamuga islam diinuga ipotaki ko bato Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga sahabe kun sual dinni ehinduga Allah subhanahu wa ta'ala miyai mi bawa lubbi wa yasalunaka anil mahid anhanunga hayduga rege duwasra hayduga duwasra behe gutum emihum kale faana rehuga sual qurbanate ehima mi gota sual karo imaden Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah subhanahu wa ta'ala yangawani kale faan mi gota jawab de bashe hayduga duwasra ki eddan kurma kandatte kamalum beenum wan duwastakin numunayye ekamalunga tobiye ekamakan nuruhenete gota kabsen bima eduwasru tibayung eddan kurun du kollar e ekamalunga tobiye adi fitrat balaganna kamen numunayye ekamu saw ekamanna ituru wenaka ituru balimadu kame ke annani ehbima ekamun duru hilibe ganna Allah subhanahu wa ta'ala gawa payani ehennawes ekamalunna eko nida hedene kayabo hedene wahadakka hedene adi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ami kamalung Aisyah radhiyallahu anha bidaruni kirti nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayduga duwasawse kamana ya do qurba kan takrabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eddan qurabum fi wadi kade fa timang kamanage kiwain aram dibigana kan takrabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehbima yahudi mi kan takongule ko takannum ahrum muslimun ambing haydu duwasruga emi hon kakka takiti ahrum nakka hedene adi ahrum gi geinge mi hon nerela ko sangawa faini adi mi hon naiki ahrum mulani nidaya sedene aram mustibigane wene nawas eddan kurum hay jima'u Allah subhanahu wa ta'ala haram korba famani kawani waramatir mai maksud takibbe kawani ke maksud to utere ga himene imme muhimu ekkamaki iffaiteriwo ami mi hawa sena ga halal firmi hawa sena ga halal imba kurima dema firinna was halal gotu ga imi ga jinsi gharizata fudduma fursat fahibe ge dani kawani ke imme materi imme mai em maksud ni ane maksud ki hewlafa soli hurangal dari faskulan hodum kawini koggen hewlafa tohiru soli hurangal dari faskulan hodum ei kawini gane maksud ki den hayduge duwasra behe gotu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rihugan moti ashabe ko sual korba dema firinnan islam diinuga de kamen Allah subhanahu wa ta'ala muli mana korbi dema firinna de kamen muli mana korba fawani mi de kamaki hamayekani islami syariatuga ekani mana korba fawa kamennu mi de kamaki huriha syariat tahiggaus Allah subhanahu wa ta'ala haram korba mana korba kan tetami mi kan tetahaki insana ke salami fitrat enaga salam tobiyat balagan kan tettakinnung yabure ma huturu kambulu kan tettami haydu ge duwasro eddan kurma
iddaan kurmuga abimihaaga furagas faraay beenum kurum midekan tahaki syariatuga Allah subhanahu wa ta'ala dema firinna haram kurabwah kan tattamni kurim midinni wa insanaage salami fitrata enaage tobiye balaganna kan tattakinnu furatama kamaka devana kamaka balayro mikan kamaki miige sabu norakkateri balita fitriginda kan tatta norakkateri balita fitriginda kan tattam yalonu feni muslimun gaum tahoga emihum ejjin sun kaabin sudda kureba adi emihum naka haram hadayandi emihum Allah subhanahu wa ta'ala midinuga mana korabwa kangkam emihum kong ngewani kangkam sabung gaum tahoga norakkateri balita islami gaum takawra ma boda fitri ahagam fawa ta'awna mishanigendani hema iddaan kurmuga mimihaga faragasrai benu kurma di haidu ga duwasro iddaan kurma mikankamaki ege sabung norakkateri balita fitri genda kantatta libe darinna dira goitta dimavedani kantatta ngai Allah debba emme bodo ennya mai darinnati dariya dunia komiya kusbena dariya dunia ufamwa salam kama rakkateri kama afiyat gani ummatuga dari dunia ufamwa benuwani ebismiya ko benuwani badi kujjege ko tuwa dari dunia mufamwaka enna was mikangkam sawang ilmar midaro libe dari inna was dara ko takati maaw kahigam be adi mikangkam ki man Allah subhanahu wa ta'ala ko fa ya azabam sawli higadana kantatta ay Allah haram qurbani insan nam istakun Allah haram qurbani ilahu kantatta ruhi budin mukannawa kantatta ega artakunna gelluma halak ikrifa wa kangan Allah subhanahu wa ta'ala haram qurbani hima kamin haram qurbani kam gawana egmani yaki ekamun dur hedi wanjehen ekamun mistakun dur hedi wanjehen embima insana ge fitrata enage tobiye padagan kantatta ke nune dibe darinna ekamu samundara goitta dimavedan norakka dari baditakan hosahul genda kantatta ngai adi ege sabung Allah ko faya azaban hosahul genda kantatta ehembe ekangkang Allah subhanahu wa ta'ala mana korabba fawani den miyai bawa jamu sawmi dan nawajuni yahudi kantatta ko ulego nabi sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekalna fini wadagi hinduga anas gifan kimari waabin nasayoni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hoga dennone hamati nabi sallallahu alaihi wasallam aw minna migota irsat Allah wahi baswai gota ikari gifan Allah angawa fawa gota bistakunna mikam ga hukum tabayan ko darwa fawani adabima mi ayat Allah subhanahu wa ta'ala waram muhim kan tattahakan irsad darwa fawani wa yasalunaka 'anil mahid haiduge liya behe gotum aminga haiduge dostaka behe gotum ami kale gfan daruga sual danwanate qul huwa adam fa'tazilun nisaa bitanga ada mani yaki ekamalunna aniya yaki ebahi edosta hoga haiduge dosta hoga eddan kurumaki ekamalunna ege sabun warabbodu aniya libigandane kameke ekkamaki anakkamaki haidugale ege zaatuga de annam fi humum ege hunna waha adi edwasta hoga ekamulunge edum verikan netuma mikankan eiwes tiyabami hunna ekamulunna eddan korum mana tiyabami ekamulunna eddan korum manawe kanne je sabto terega himenigam wa kantattake den inurum bidalani kinayatege gotunne ada mi basaya wani एक अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुसीदा को तयंगमनी वरन हाडी हुतुर कमे के पर गोस कमे के ei fitrata khilaf kame ke ekamulunga hayadu gasdo zo dan kurungi ekan taddu kullah Allah subhanahu wa ta'ala gawa faywani azab wahaga kiit qur'an be henna ittawa sahse bor misalaka la tubdilu sadaqatikum bil manni sadaqa di hadiya bayam khajan gowar
صدقات وتغامي هن اتيدي فيواحد ندكار والأذى أدي undagу nukurar ebahi sodagai kufami hungaga tugai wahde kima sodaga tugai digi chilli bunumi ha bodwaniya kamoni na hituga jen derawan wahta mi hungar de kima miha ko chibada dem sa kam miha kan hitere kam foro ko den den wah kam mi hungar dakka hedi mai aniya ngai dewe mi ayat tugas azag wah ke gotan asamoti fa'tazlun nisaa fil mahid hayadu wasaro anganna ekahari gannar ekamanna ebahi ekahari gannar mane ki i'tisal mane ki ekahari ek mane ki iddan kundu kollar hai jimaun du kollar hai wasaro ga ekan nukrar hai den yahudi mi kan tak komule go tahi geim bes nerelani mi honga minna ki kayabo heduma hori ha kam mi du kollani Islami syariat government Allah Subhanahu yang gawani ekamaluna iddan kurung idwastoga du kollar imma fa'taziluhunna maniyati hayadu wadwaswar ekamaluna tiyabamihum jimaun wa shaykan tiyabamihum du kollar den ekamalun kibain aram libugatuma mikan tetang itu soroga kori alon den nabihin Aisyah radhiyallahu anha basulnya tiramun nafinna kamana bidar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamana hayadu du sor iddan nuqrabbai ehno kamana kibain kerifan aram libana kan tetak qurbai nabi sallallahu alaihi wasallam ولا تقربوهن حتى يطهرن ولا تقربوهن تيبام يكملنا بحوي كتن بجار تيبام يكملنا خير واش إبهي إدان كرم نيتوغا تيبام يكملنا غاتن ناناش إدان كرم نيجنه يكمل غستو بغن تيبام يكملنا غاتن ناناش حتى يطهرن يكملون لكن هنا طاهر وجم الدان de misalaga ala kawini kura kujja miri misalaga haidu wefa haidu wedu soros kawini huddawane kawini kurabene haidu wefa hori kamagayas ekama kos misalaga firihi kawini kura firihin kujjage niyatuga nyoti misalaga haidu wefa huddas iddam bas qur'ana me kawini ko fehme je kamonya kawini kuru haram wane dos Edo seru kawin kuru haram wane ina madukugum hunnan jiheni hayadu gede kenende kawin kura kujja hayadu fa hutta kawini hutta kawin kuri kamgaviyas hayadu gede kenende iddan kuggen wane iddan nukum hurvene kamuge yagin kamen nikkamugawanama kawin kuru haram wane ina hunnan jiheni hayadu gede kenende kawin nukum hunnan jiheni madukugum Hennawas ena yagin kanggamin timanna rada kurbiya haidu gud wasuddan qur'ana me timanna kaitteri wana me madukugum hunnana me hemje kamga wana ma ena hudda kawani hudda hemje kamga wana fa iza tatahharna adam wala taqrabuhunna hatta yathuruna ekambalum tohiru wajjamadan ekamalunna tiyabamihum nodati ekamalun gatan iddan kurmuni yatuga tiyabamihum naannashe den utanga ibohori ufede swal take koratam swal ki haydugale kenduma ki iddan kurum huddawana Allah subhanahu wa ta'ala yangoni faiza tatahharuna tohiru engem fikam gawana ma hina tohiru jinama emima haydu gele adikenuma eki inwaram bidalwani iddan kurum hunten wane ehnu misalaga haydu gele kenijje hina ganwene goten nim misalaga uzurat dimaya kawani gotaki fennetum hina ganwene wara fennetum misalaga gotaka fennetum oni hori femfodu hina ganna fude wara fennetum
nuni bayyege saw fembenu kurang usul faham hingga suara gina sawtan mihri ifada harit jadin tayammum kurvidana tayammum ko geng ifada harit jad tayammum kurvidana e wudu badal adi hinaya katunga badaluga kurang onna kame tayammum ko maki tayammum ko kurang jehene kam ga ignore midara wani bima hamayekani adi lekelum kam gavias hisab ngadi huddainwan eddan kurun huddawani hinagatu fahwe den kurimiden nevi hen hinagatuma enang usurang ikkam gawanama hinamaga badaluga kurwe kankam tayammum kurun ekan kurvidana demiga de maqsadin Allah subhanahu wa ta'ala bi ayatun bayan kurtba wata de gaya miga boy furatama kamaki lekendum sharuten lekendum ei sharuten lekendum hayduga lekendum ei sharuten furatama sharut dewan sharutaki tohiru Hiltum Qur'anu ayatin as-sabbala'iru ibange wala taqrabuhunna hatta yatahurna iddan qur'an yatuga nanna rekamnu gata ekamalum tohiru ijamadan ibahi lekan ijamadan demyani faiza tatahharuna tohiru ijnama ibahi hinagam fikam gawan emima lekendungai furatama shartu hayduga lekendungai furatama shartu devana shartaki ei hina tohiru vikangan purihawan jehena kamga inurum bidaroni emvima hamasida lekenuma eki hisab ngadi eddan kurun hudden wane lekenuma foga hina gatimaye ena ya eddan qur'an de bayin ilwarin ebaru bidara fa wudu kullimu musbudena kamga wudu akiwasai tohirun kamga hinna was bodo hadase wajib fawa mi hengena yaki koda hadase no bodo hadase wajib fawa mi ei hinai wajib wa kan tahutere ga medene haiduma nifas waruma maruma alang islamuma junub waruma mikan kamene hinai wajib wa kan tahutere ga junub warum haidun nifas warum marum marwima dirtibingena hinawane alang islamu emami bodo hadas weriwa kantata bodo hadas maki hinai wajibu ema bodo hadas weri fami haiduriya yaki ena tohiru mattaga kuranje kamaki hinagatum Allah subhanahu wa ta'ala mana korba fa ewani haiduru dosu eddan kurun hudda umattaga de sharutedden kandalu wafamani furatama sharutaki hayduge lekendum devana sharutaki hina tohiru hevima mikankan furihamu kuranje hen temyannani faiza tatahharuna fa'utuhunna min haisu amarakumullah ikambalum tohiru jikamuga wanama tiyabamihum jimawu magastu boggen ikamalum ga tanan nashe fa'utuhunna min haisu amarakumullah Allah subhanahu wa ta'ala tiyabamihunnan amru qurabwa fa gotan ila subhanahu wa ta'ala hudda deva halal qurabwa fa gotahe tiyabami ikamalunna meduga kantatta kuranji heni ebahi furagas farai benum koggenwane ikamalunuga kurimati farate benum kuranjeni furagas farai benum koggenwane den hamayai ki mi ayatuga ilmuru midarwani Allah subhanahu wa ta'ala min haisu amarakumullah egamani ki Allah subhanahu wa ta'ala izna tiyabamina ekambaluna dan kurmang izna debwa ha gotahe tiyabam ekan kuranji heni rodaya
angena hunna bagutuga manakamingi furatama kameka Allah subhanahu wa ta'ala huddadibba fenni ami miharoden hunna rena jimawa ihram ga hunna bagutu eddan koggen nuwane yusallahu huddadibba fawagutennu i'tikafan innayo siddan koggen nuwane yusallahu ta'ala huddadibba fawagutennu adi haidu diwassalo siddan koggen nuwane yusallahu subhanahu wa ta'ala huddadibba fawagutennu kawin nukogus sine ko kanta koggen nuwane yusallahu huddadibba fawagutennu ya min haisu amarakumullah tiyabuna Allah subhanahu wa ta'ala izuna debba fawagutuge matinne tiyabamihum ekambalunna jima wanjiheni ebahi ena rogoten huttennu ihram ga huttennu yutikafu innainnu haidu fa huttennu adi kawin korobesnu mikankam yannani emima ballawa mi syariatu ge furi hamakan Allah subhanahu wa ta'ala kuru ibara itahaga bayan koddebayani min haitsu amarakumullah fa'utuhunna min haitsu amarakumullah jima'u man yikkanegen fahi kamalunga gatat yabamihum annashe min haitsu amarakumullah tiyabami Allah amruku rabba izna debba fawagota dem badambi amruku rabba izna debba fawagota ki kubato ei halal rangalugoi ei manakan tattakinge bahuri jima'u manawe rodayan hunna wagutu ihram ga hunna wagutu umrah hajjan ihram de hunna wagutu adi biskutuga i'tikafan inna wagutu adi haidu fa hutta adi kawin nuko mihiri muli manakan tatta ebima min haisu amarakumullah Allah huddadibba amruku rabba gotare mi ibarat goterega mi manata mi ekodebigem wa kamga ilmuram bidalwani innallaha yuhibbut tawwabina hama karun Allah subhanahu wa ta'ala gina ginain tawbawa mi hundeke Allah subhanahu wa ta'ala lobi odigannawe innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin adi tohirwa mi hundeke Allah subhanahu wa ta'ala lobi odigannawe innallaha yuhibbut tawwabin kibeto tawbage wahaka mi ayatuga khasaba Allah subhanahu wa ta'ala haidu duwasso iddan nukuma angawa fami wani mi ayatahuga adi Allah subhanahu wa ta'ala mana kurabwa fa wagutu tahuga siddan nukura angawa fa wani misalaka mi hakan ifadaka mi kurvidana insanu tobiyatu ga muhri fa kurma kan labbafa ehmije kam banyam hisabu ena ngoti ikhlas teri taubayakum Allah subhanahu wa ta'ala hadrata wi imme aw hakat tauba ikhlas teri taubayakum Allah subhanahu wa ta'ala hadrata wi imme aw hakat tauba ena gamaccan ngoti innallaha yuhibbut tawwabina kuribun fafatakum kurifawa immeha fafatakum tawbawa mi hundeke mai Allah subhanahu wa ta'ala lobi odigannawe wa yuhibbul mutatahhirin adi tohirwa mi hundeke ade ilmore midalanya haidu le kenduma fahuga anghina yadden huddabege wa kaminnu ngai ekan sirru kurum firmi haya yaro ina haidu le kendijje enno firmi ha gadu jadi haidu le ennu kendiye ei sirru kuranje he kaminnu adikiyetta haidu le kendima hinagatun laskurma bislay ei hinagatun laskura warakan namad wa tabsfai to gendane ina yang hinaya bay faru bay ang hinum haidu le kenduma fahuga de dos tin dos sondem bisina no gane
bayfahar khabarat libe gutun haftai bandem bes hinanu gane ipati be waage ehmu muga saumi ekamadum warabboda faafari begandane kamimbi Allah subhanahu wa ta'ala rahmai furuge bodukan nikam bisnawa riyaka duwal fasnamad farud qurbi hayduga duwassaru inamad tan afu qudwa fawani haydu riyaya hayduga duwassaru faaitu ginda namad tan qadwa kurminni roda dengai mahaku effahar farud qurban roda ma ramdom roda ma gelli ginda roda kolu qadwa kurangwa fawani එම හයදුග දුවස්සර ෆායිතු ගෙන්දා නමාගතක් ගොඩක් කරන් ඉංගෙවිනවා තක්ලීෆක විජ්ජයි සකන්ද එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ගේ රහමයි ෆලන් අල්ලාහ් තාලා මියති නමාදු හයදුග දුවස්සර අංහින් කමලුන් අෆු කොද්දවා හමියති එහෙම මේ සුකුරු කරන් ජේ කමෙන් එහෙම බීමා හයදුග ලේ කෙඬුමායි hayduge lekendumaay ki lasnukon awah hinagene namaduko kandatta kurun paranjehene ennos hayduge lekenduma fahugawas firimi hawe solwala aditi monna hayduge lenu kade adi hinawas nugane enami huna namadus nuko emi warabboda faafari wegen dana kammi emi ekkoda kabbe sidru kuranje kamennon adi hinagatun las kuranje kam visnu adi ramdom mahigga vejiya rodabes dani nohifidani rodabes den ramdom mahu hayduriya misalaka fatismu kunin lekendijje kamga wanama hinanu ganebes ena awah rodan nekkanwene fatis namada bange doma fahuga ena hina ganewene edu hawroda ena sahhawane sadaka harukan tedwi hayduga lekendifa hori hemje kam wanyama awah rodan nekkannabi bange goma fahuga ena hina ganewene e junuburi fa honna mi hawas ena fatis namada abi bange goa fahuga sina ganewene ena hina ganewene roda sahai ma hayduriya bese ko qiyas ko faynur midan hayduriya bes fajrul muge kurin hayduge lekendi kam gawana mena roda ena je roda ni kannande bange goma fahuga sina ganewene enno hayduge lekendi ma fahuga detin din hadar do swairus hina no gana hori ma roda tabus gellinga de namaz tabus gellinga de mihiriyati ekota kabus miha ghafil wanje kan daddagenno mi deenuga komme ingen jehe kandatta komme miha kabes komme muslima obes ingen jehe kandatta neenaga deenuga ema deenuga honnana komme hen ingen jehe kandatta komme hen ingen jehe kandatta islam deenuga honnana ekandatta hoga meduga ebbesmi o gafiluga nuwa kam ga ilwar midarwa ege terega mihimedeni mikanka adeng Allah subhanahu wa ta'ala gawani nisaukum harsul lakum tiyabami gaminaki ai tiyabami hum dandugawan ko nisaukum harsul lakum tiyabami hum dandugawan kurumattaka tiyabami hunna oi bime fadaba eke nisaukum harsul lakum tiyabami no oi dandeke tiyabami gaminaki danduga mi hum gowan ko kandatta kurani ehmi ma ambing mi benum wani daring hodu mattaka ei daringe gowan ei ema daring hodu mattaka ambinna mi benum wani daring hodu mattaka ehmi ma mi hum bimbemuga got dandugowan kora gota ambe mi habi Allah men gawni ei gowan koran tiyabami hum nang oi dandeke ei tiyabami hum daring hodu mattaka oi bimeke ei tiyabami hum fa'utu harusakum annashi'utum tiyabami hum benum gotaka tiyabami hum ga ambinnaay tiyabami hum ekan kuriyek gendashe Allah haram koraba wani haydu wadu wasro iddaan ko ngami mi haga faraga soray benuko mi dekanta kunduro ganna jehene mi dekanta ko genwana mi dekanta kunduro ganna jehene ema wa Allah subhanahu wa ta'ala haram koraba kanta ko genwana tiyabami hum ge ambinnaay tiyabami hum iddaan ko kanta ko ekamali faradu tiyabami haram dibigannashe
tiabami hong dandu tahuga tiabami hong benung go ikut tiabami hong goang kura go tiabami hong amin naik tiabami hong aram di bengana daring hodam masai kura sa ennawes dekame manawi famoti isakum harsul lakum fautu harsakum annasiutum fautu harsakum annasiutum ema nisaukum harsul lakum fautu harsakum annasiutum mufassirun bidaroni miayat Allah subhanahu wa ta'ala miyangkawni tiabami hum rakka teriwase furagaswarai benung kurvidana tibirwati war ema ikannu kurar ekota kabus furagaswarai ei goang kurang moitan nung ekota kabus ehbima ikannu kurar tiabami ekamenu kurimati farate benung kurang jeheni wara riti ibaratun kirtu qur'anuga Allah subhanahu wa ta'ala Yuah kata bayan kodde yoni mistakunna belawa man Allah subhanahu wa ta'ala lam syariatuga aunataka Allah subhanahu wa ta'ala kommehem bayan kodde mujhe horiha kame kommehem bayan kodde mujhe horiha kame Allah subhanahu wa ta'ala bayan kodde wa mihri Adan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge bayan hadis basfurtam idun nawalani Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis ulqurbi kama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma riwayat nasawe kalifan darwani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzuru Allah ila rajulin Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis ulqurbi لا ينظر الله إلى رجل الله فرهنك رحمتك بلمكم بلوا ودن بنوانه أتى امرأة في الدبر إناغ أمي ميهاغ فرغس فراي بينم كفي فرغس فراي بينم كفي فرهن أمي ميهاغ فرغس فراي بينم كفي فرهنك الله تعالى rahmatuka bellimakum ballawa wadun bannawani kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis rukurbi kama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khabar debba famiwani adi ehen riwayat kamiwani an ibnu amru kiban ayasani wani anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam كيرت نبي صلى الله عليه وسلم حديث قرب كما الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرب أبي ميهاج فرق سراي بين كفيميها أي كودا لواتو ترى كودا لواتو عملك هنا يجنس كتير لواتو كرما كي فريهنا firihinu jinsi gong hingung ay faraga sarai be enong ko gen liwat ko magi ema ifada amalik kam ena ay haram kam islam dun ga warab bodam ma Allah subhanahu wa taala mana korba ha kam ifada in kanta kongulung qaumin Allah ni fana korba ay lutu ga fan qaum ga mi hunat ga Allah li jinsun lati funda ga mi be en munwe firihinu na jinsun gong hinga em ga so mi hade hoturu mi nubawi ya da amalu ga sab Allah subhanahu wa ta'ala e qaum ewani bandun jassa macam ifung adijan ade macam jassa bandun jassa orang hada haprabani ti probba fayani adiyada daden bes dirumen ni tanne ke gotuga mis takunna ibrat ke gotuga Allah subhanahu wa ta'ala idan labba fayani Ima syariataki au minna Allah subhanahu wa ta'ala labbaha wa rabbur rahmati syariataki syariatuka asawa kantattahaki arutahunga maslahatan arutakunna fayada ekattaka manfa'a ekattaka Allah labbaha kantatta haram kurabwani gellum huri kantatta ima kantattakum mistakum durwaganna jeen ima Islami syariat fahagami dunia gadeng ituru ehem syariat nonna Islami syariat mi dunia gadeng nonna syariat aki mi syariat no ehem syariat badaya fi mi hakibain Allah qabulan qurban naga amal taki wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu
وهو في الآخرة من الخاسرين إسلام دين في وادينك قطوة هندين بلاغ في ميهاي كبين الله كان قبول نقربوان قيام الدهغا قلني حلاك قوامي وقترني مي هو ريه مميدو دنيا قلنا دينك الإسلام دينك كان بس دينك الله قبول قربان دين النوم يدو علم بس إسلام دينه بنجهني دين أبو هريرة رواية السامي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم حديث القربية أبو هريرة كما رواية السامي ملعون كي من أتى امرأته في دبرها أبي ميهاga فرغ سراي بينكم في ميهاك ملعون كما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث القربية ملعون مانك الله ورحمة در قربكم واميه كيناك من الله سبحانه وتعالى رحمة غينا در قربكم وهي سور غينا كما حرام قربكم الله ورحمة ميهاك الله رحمة در قرون إبليس كما جسور حرام قربكم الله رحمة ميهاك الله لعن الجباب هنا الله رحمة در قربني مامي ورب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتي مي كم هرون نبايكن مي حديث ورته هو بيان كده هنوتي عددي نسائي دي بيحقي كي بين عشر روايات كي وني رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرب كما إتيان الرجال والنساء في أدبارهن كفر إتيان الرجال والنساء في أدبارهن كفر فيرهنون أمين إكملونجي فرق السراي بينو كوني كفر عمل تهتري كهميكم واكمكي كفر عمل تهتري كهميكم واكمكما مي حديث بس فرقا بيان بدن أسامي بني دين زربوني أبي سدار وني أبي بن كعب رضي الله عنه بدار بيه مي أمتك فهزمانك هنگان بي كندته خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الدبا فاويه فهزمانك هنگان بي كندته خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الدبا فاويه أبي بن كعب بدار كمزور بن حبيس مي خبر دبوني एक तरीका हिमने के मुआ कम गया में कैरी में फिरिहिन ना इज्जिसुम गुलुम हिंगुम गिनवान अंगनु ना इज्जिसुम गुलुम हिंगुम गिनवान आदि इद्दान कुरुमुगा फिरिंग इमी होगा अमीगे फुरगस फराई बेनुम कुरान थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबिये इमी होंगे फद नुबा अमल तकुरमती देमिति बिहा हिदक एमी हंग रोदे ज़कातें इब्बिस नमाज़ें इच्चिन अल्लाह उड़न उफ़ुल्लवान वही हेव अमल तकबूल नुकरवान नसूह तौबा यकुन तौबा इज्जमंतंद इफ़द वियान दा अमल तकुरामी हुन नसूह तौबा यकुन तौबा इज्जमंतांद एमी हंग अमल तक उड़न उफ़ुल्लवान अमल तक अल्लाह ताला कबूल नुकरवान एमी मा फ़हुज़मान का हिंगान वियान दा कंतत हो खबर तम मिहरियास फिरिहिन ना इज्जिसुम गुलुम हिंगुमा अंगनु ना इज्जिसुम गुलुम हिंगुमा इज्जा कुरुगा फिरिंग अमी होगा अमीगे फुरगा सराय बेनु कुरुमा मी कंकन कुरामी हो मी कंकन कुरुमती देमिति बिहा हिंदक अमी होगा नमाज रोदे नित्तिन अल्लाह उड़द नुफुल्लवान बही अमल तकबूल नुफुल्लवान नसूह तौबा यकुन तौबा इज्जमंतंद ज़ुर्रुबन हुबैस दारनी उबय्युन कवर होगा जन्नती में नसूह तौबा यकुन कबा तो विदारवती स्वाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा जन्नती में नसूह तौबा यकुन कबा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबिये नसूह तौबा यकी मिया का कुहक कुरमा यकी लस्नु को अवहत तौबा में इंसान भी महाम कौम मिया का बसेना के फयका दिमा कसदा हिंगादा नुबाया कमे कुरविदान एमा नुबाया कंत कुरवनी मन नसूह तौबा यकुन तौबा में लस्नु को अवहत तौबा कुरवनु फयका मच्चदर वहिताम कुरुम दिन दो हिका से बता कमें नुकुरों आसम कंडेलों वाह करूं इफ़त नुबाया कंत करूं मुट्टायरों दिन मी हिक हक गुन्ना कम गावाने मी हिक हक रद्द पद्दी एमी हिक माफ़ अंगेदो मी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
sunnatun sabit fahuri kantata ima wikan kama warabbuda arun samal rakatri wanjen dem yonnani miatu gemme fahbaya Allah taala mengoni waqaddimu li anfusikum tiabami huwa nafsu takat tiabami hewkan kan iskorwe to badar tiabami huwa nafsu takat tiabami rangalo kantata hoda ganna hai ei तिमागे नफ्स तिमा जीविकन्ने में हा कंदत्ता हकी लिए विकंदा कंदत्ता गियामित अट्टका रखा थे कोले विकंदा कंदत्ता एक कंदत्ता गई गियामित गतिमा फायदा कुरान कंदत्ता हकी गियामित गतिमा फायदा कुरान कंदत्ता की वमा तुक़द्दिमू लि अंफुसिकुम अदि यवामी का नफ्स तक यवामी हो हे वरंगलो कंदत्ता दिविकन्नाश वक़द्दिमू लि अंफुसिकुम Allah haram kurbi emmeha kantatta kun nafsu dur kurase kirtu qur'an ko miyatu kam hiri dinu ka haram ko ran pode kantatta mihiri jinsum kulung hinguma haidu gatu sammiha ta kurma frogas suraj benu kulung wadu yan da kantatta kos kantatta qur'an den wihen fitrat tobi ay balagan kantatta kun rakkathri baritan e samwar to binda kantatta adi dibe darinna dera kutte dimawidana kantatta Allah ko faazaba musali gandana kantata nihim Allah taala min goni waqaddimu li anfusikum tibayu gan nafsu takan heyo kantata dibigan nare mi nuba kantata hotira nafsu tibayu gan nafsu wattang dare e nafsu marakan hinga dane kan kam busab ema heyo kantat nafsan hoda denje heni waqaddimu li anfusikum wattaqullaha di Allah habbir wa tiwara tibayu mi fadan nuba kantata kurbidan ti Allah habbir wa tiwara taqwa wa riwara Allah astaghfar qurmati abudu tibere wa ulamu annakum mulaquhu wa ulamu tibayu dannare hamak annakum hamakun tibayu nakum mulaquhu ilaha badal qur'an bayakimu tibayu wa gutiu falakattaka wasallahu haram qarwa kamin qur'an tibayu fahum tibayu kama darawajhene Allah ko faazaba mushawlun dad wasebote emvima tibayu dannashe annakum mulaquhu hamakarun ila wa tibayu badal qur'an te wa bashiril mu'minin nang ufar kam khabar de wa Allah haram qarbi kandat kundur hadiwati be soju amalukum ule hewla faran ro mi taqwa wari alum mi hunna sorgo hori kam ufar khabar de wa Allah subhanahu wa ta'ala alum min naki ma Allah haram qarba mana qarba kandat kundur hadiwati be kam ga bash Allah wasariyatu gawa ila subhanahu wa ta'ala ki hukum furta mugani daskong ya ko amal qura be kam ga min labash ma Allah subhanahu wa ta'ala min nasibun darabat dur qarba mungkin dimuntar nang lokot dewas subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.